الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. May palanggungan si Islam tiyan isab kitabi magkalesuwala si sangim ininen bisan sa minted das simana ine bang amban kamihin pagi sinduelo niya adu agen kaba sangim. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Mangpain isab CIM tinungbasan pinahikaw Allah subhanahu wa ta'ala si dokto de dok iyon si tuyo de masampayan kitabi dangan parangan pagge kita itu akan iyan nagkailuman tabi mahapin iyan si bulak dunya ang sa ingi pamuli tabi antenbi sa subay pain aseb tabi iyan pamuli antebi hap illew akhiratin subay isabhap binuoten bi dukhap isablutuoten bi nasa ingi kahap men may palanggungan sa agama Islam subay kita bingahati subay kita bingingat iyene pakaradyaan sin agama Islam supaya niya enna atawi dialim atay tabi duk kanal tabi duk pikilan tabi sa amyaan menjari sunuante pabalik iyene subjekten amban kitab at-tauhid na ginisan duk iyene paglainan atawanin pagbiddaan syirik diki duk syirik hajj bang tahinang wa manusia. Alhamdulillah ubus na wa ite damikian iyene pasalan kufur tasabut na duisa buwete kulang maglabi sisimanamiyaan. Alhamdulillah tasabut duisa buwete iyene ta'rifan duk sarta dalil duk iyene ginisan demikian nen iya duisa sisangim ininen me umat Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala sunuante iyene ilien pas sikatellu mawdu' amban iyene si kitab at-tauhid ininen iyene an-nifaq iyene an-nifaq ta'rifan sin nifaq wang si lugha atawanin si bahasa nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqa وهو مأخوذ من النفقاء أو من النافقاء. أحد مخرج اليربوع من جحره فإنه
إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه. من جاري ما أمة إسلام تعريفا أتاوى hatihan sin النفاق bang siluga atawanin iyan si bahasa magmap daw kamera dali umat Islam تثبت وقت من معنى سن النفاق سبحاسة إند أم بالنافقة ينافق نفاقا ومنافقة في الماضي في المضارع مصدر دوك إند رساب أم بالنافقة كو إن دمبوا أم بان إين gawang atawanin loang sin yarbu inday ko bang si bahasate sa takakan ng tu si bang siya pinaka ko istel melek niya sa hadji bang siya indu kay sabihin bang siya ingete niya magpain pinang takakan inday ko bang naman paglola-lola di sa niya ili en pente inen yarbu ubus in yarbu ininen na an hek kamanaman loang ni bang sinikip amban dangkepak nato bang sinikip papainta mandang kepak mian arnab rabitin bisab sa hindi ko bang wawang nato mi alilane bang sinikip pamandang kepak niya paluwasan ni mandang kepak nahangkan inalenan painte nafiqa inilawang nila tawanin sa amin ang pighek ka manamalan paluwasan ni gita ano no bang imban painte paluwasan ni duk niya isa pagpain ko may painte may alawang dempunulo may patapukan lo sa amihan yun inalinan lo sab an nafaq atawan ko may tunnel sa iyan do isab rabit na okay sa iyan may umat Islam igay kayo pinain nafaq bang kayo may maghadji Baitullah pinain pasik kita bi amban nafaq ini kayo pinain amban loang sa miyan iliin ma'ana sinifaq mang si bahasa muna minaanahan bang si syara ina izharul islam wa ibtanul kufr wa syar adapun innifaqin bang si syara yan maananin atawanin hatihanin pinatampal ni atawanin pinamahalaya ko ni in ka islamin o in iyalay islam buadapun in iyalay tinapukan ni tamanan tinapukan iyan in kakufurin in kalaatmen iyan inalinan sin munafiqin bang si syara inalinan do isab si syara may ummat Islam لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج من باب آخر inalinan do isab si syara iyan munafiqin atawanin nipakin iyan bang sa upama paasek iya si Islam ubos niya pagwaan ni sa dili ang banagama Islam iyan laay do pa tampo atawanin pasulegben atawanin matuk si me kuntara agama Islam iyan hatihan sin pinahatihan duk dina ak iningat sikita wa Allah tabaraka wa ta'ala innal munafiqina humul fasiqun kabtangan Allah tabaraka wa ta'ala mattanteed
atawanan ben alteet ene me siya munafiqin atau munafiq ilian humul fasiqun lumuwas atau paluwas ang bansyara in agama Islam. Duklemmi manamalan duklaat pe manamalan in munafiqin ang bansiya na kuffar duklaat do sa pamulian din taabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala taabot si Allah akhirat kabtangan Allah tabaraka wa ta'ala innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar mattanteed yene siya munafiqin atawanin yene manusia pinatampal hadjawa in ka-islamin ubos tinapok wa in kakupurdan innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar in siyain dialem atawanin dialem painte yene bulatak narka jahannam atawanin dialem teddas narka jahannam yene siya munafiq ilian dukabtangan pe Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum mattanteed ene siya munafiq ilian inakkalan wa da Allah subhanahu wa ta'ala sinaputi wa da Allah subhanahu wa ta'ala ubos Allah subhanahu wa ta'ala binalis sabsiyan tinungbasan sabsiyan ga pinatuon haplalan bentel tuo pasibulak dunya pinabayang-bayang ni sisiye duk pinakita ni sisiye duk pinabagala ni sisiye bune isabsad dili bang si Allah akhiratin pangupiksa duk paminsana insiyahin bune si ilarukan magdialem narka jahannam. May umat Islam kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala si siya bangsa munafiq يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم sampai nabusan ayatin wa bi'sal masir kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala يوم يقول المنافقون si waktu si Allah akhirat misara na siya munafiqin munafik lillah munafikan lillah duk munafik me dende lilladhina amanu si siya magkahagarin si siya magparatsayahin unzuruna mayan ba isab kaam si kami pahalan ba isab kaam si kami naktabis min nurikum ngeddo kami amban sahaya biyo at paggi mu'minin muslimin si Allah akhirat magsahaya sabab ini pag-ail daturi tabulak dunya ini nila hangkan bang kita ng bahayang subi pahap te pag-ail din subi kita daran sa agen-agen ini mag-ail paggi ininin magsahaya taabot si Allah akhiratin duk bang daran mag-ail asal niya teed yan pangilalihan ka o si Allah akhirat kung ibarat gay kayo ang bangniya kura maglupog bangniya taga-tompak silendo na pinanyaan pen kura ako nga taon niyaan pen si apuhin taon niyaan takilalit in kura yun may pag-iiro dendangan taga-tompak pinabagala pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala si siya yan si Allah akhirat sahaya din sa amin ang detalin doon duk silang ngende duk si ang gauta yan barandilay pagge makalando in kalindemnen taabot si Allah akhiratin ubos yan siya may munafiqinin inurungan hadya siya sahaya sa diki sa amihan pagtaabot ni song naitay at ang pagtaabot ni yan si palingan pandem ni isab yan si siya miyan yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum atawin يخادعون الله والذين آمنوا أبس دموائن إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
Ubos inepe, wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ubos na siya munafikin. Bang siya ang nanggahan sambayang nengga siya dukkalisu, dukkabunsi. Bangga dunia maka kita siya gaydo ng bahayang patapok do. Pagge niya pinakita-kita. Sa bang niya maka kita siya meke pinaphapwa de panambahayangin, meke pinaphapwa de sa amiyaan pag-ailin. Yura'una nas, magpakita-kita dyan si manusia, wala yadhkuruna Allah illa qalila, tukgay bisan nabot si Allah subhanahu wa ta'ala, malingkan nin liyang tiiran. Iyan aban na sifat sin munafiqin. Aban sifat sin munafiqin, iyan nagay patuwa ng bahayang magjama'a at masjid. Naku ini pa inte iyan na si sambayang barjama'a liyang te pahap masjid nen bisan pe iyan ga niya udhurne ga iya saki ga niya ini ne usbang pa inte takalan inbang na taon bang may sa amian magteng si masjid gay bisan mian paingel pasipat pa in si dambua iyan sifat munafik ingin. Makalen nuruk makadilikaw na umat Islam hangkan subay hati tebi duk subay iyan sa amyaan ingat tebi pahap un parkala ininen pagge makalando kadilikaw nen si manusia. Kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala yukhadi'una Allah walladhina amanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله pinarupang wede, pinakalan wede, sinaputi wede Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu, bune duk yene me siya magkahagad, bariman tuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Gahep taparupang wede, duk gahep sa amiyaan tasaputi wede Allah subhanahu wa ta'ala, duk yene me siya mea magkahagadin, malaingkan nin ginhawa baranden do iyan tasaputiren iyan tarupang din wa ma yash'urun buada pun ga talis sawe de iyan pa inte iyan mi an pamarupang de fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada dia lem pangatian den sakit fazadahumullahu marada bunay sa pinagtamba manamba wa Allah subhanahu wa ta'ala in kasakihin walahum adabun alimun bima kanu yakzibun. Buna isab niya sisiye yana siksa makalando peddinen lukpeddesnin yana sibakas tahinang wala yana magputing siyen tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubos dukpainte yana na siya na ibang sama mga yan. Na umat Islam palinda kita si ginisan sin nifaq atau nin munafiq ginisan nin duwe an nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali. Iyene nifaq atau nin munafiq i'tiqadi mag-i'tiqad dalam pangatayan ininen pa in nifaq akbar, nifaq akbar, nifaq hajje, munafik hajje. Iyan bang pinatampal hadjawa ini ka Islam nin bu pinatapok ko ini kakupurnan ihepi ini pak akbarin umat Islam. Iyan hukuman nin mukhrijun min ad-din bil kulliyah. Iyan lumuas iya ang agama Islam si kemon ga niya kasumagnatan sin hinang nalay wa sahibuhu fi ad-darkil asfali min an-nar buni mga hinang iyan mamatampal sin Islamin buti napok in
kufurin in palugalan din diyan bulatak na ka jahannam ko ini bakas sinipat Allah subhanahu wa ta'ala in si ayat padung lumian ug sinipat isab in siya magkupur tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk ga siya mag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala duk si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubus duk ini pa inhinang din ngusa hajjah atawarin nga hinang hajjah pakiya ini siya bangsa mu'minin payamanon di pa inne nisab siya pilih hap masjid bang daka ini do dehian nisab siya pilih hap pagsiminalan bang daka ini do dehian ili nisab siya pakale si bayloks bang daka ini do dehian duk ini pesad dili billahi nga hinang dagay hadjay ni Messie na munafikin umat Islam bang niya sifat sa iyan ang banmano siya paasikan pa indelen pangatyanin ang ban sifat sin munafikin yan subay paghalian tibi duk subay kitibi patangkis patala manamal ang ban uliyan gis lemmi ngusa adu si agama Islam bunay isab ngusa adu isab painte tawan ngusa adu isab yan si me'aama mo o agama Islami bang niya sa upama may dende magsemmek mag-abaya bunepi magtinurungan bunepi sa amyaan magninikaban pinatutungan ni isab may awak UN tungan ni isab patalaan de UN os bang na isab niya may lelah la tangkis sawal na lo pinain iyo ni isab pina magmutawa iyo ni isab pinain ini nasipat panghinango na umat Islam amban sifat sin munafiqin bang niya la itawa dialim pangatiande subay pahal in manusia in banilian bang kanian din mabaya adu ini ngeddo pa isip duk supaya katangkisan duk kalian perkala ilian peggehunit manamalan yan elo akhiratin ini sa amyaan palugalan yan aayninin pegge mas yan palugalan din lalem pi amban palugalan yan may siya may kufar peggein siya kufar asal andang pabagala si kitibi tuo pero ta bulak dunya panguntaraden sumagwa ininin asal ga pabagala inakkalan kitibi asal makaastel manamalan het bangkew inakkalan gampe bang asal kuntarano sa mata-mata bagi asal kuntarano isab sa bang asal bagay-bagay nus bupike akalan ni asal UN makalando kadinan iyam si pagarajaan dunya pe sa ingin naman si pagarajaan agama Islam buparahal insiyan ga talis sawe de ginhawa barande do tarupang de Obos me siya ininen munafikin niya si waktu re masalay niya do si waktu mapasunulay demikian si kemon waktu masih patua duk patek kaduk pasasang iyan pa ente tumpukan munafikin duk mas nene pahekka duk mas nene paniya bangkaniyaan in agama Islamin kesegan duk basagan bangkaniyaan agama Islamin basagan pakeseg isabluin munafikin bang tasipat in agama Islam basag niya pain masi in munafik paasek paggagayta karakara wa kuntara agama Islamin paasek siya patampal sumagwa ng pinasekan no ede iyene tinapukan iyene ka Islam tinapukan iyene ka kufurin sa pinatampal ka Islamin supaya iyene pinalihara siya ang ban arta ade ang ban barande sa amyan wala bangsa iyene muslimin iliin in maksud din ubos parahal in painte aailiin makaat hati sin agama Islam bugayro magkaato ade makaat hati sin bangsa muslimin iyene painte atau mapulak palik hadja sin bangsa muslimin iyene painte in hinangde mian ininen ubos ga dunia pa in makalisane sa dili malengkan nin pinapole do balik si ginhawa barande kaabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala
Bunay sabi may siya may munafiq ininen pinatampal wa da in iman din si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk si malaikat ne, duk si kakitab-kitaban ne, duk si karasulan ne, duk si ilaw akhirat, buparahal pinatapok ni sa buwe de, iyan na dilem pangatian din kakupurin, duk pamuting din, iyan si kemon, ilian muting si Allah ta'ala. Pinuting wa de in kamalaikatanin, pinuting wa de in kakitab-kitabanin, pinuting wa de in karasulanin, pinuting wa de in ilaw akhirat, yan ilaw pagbista, binista kemon, inang manusia in hadjadiki, aslagnahot, gaan niya alay sa amiyan kapag tapukan sa ilaw akhirat, la yu'minu billah, gaysi mag-iman tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mutahati wa in Allah subhanahu wa ta'ala pinabuohan wa Allah tabaraka wa ta'ala in manusia in karasulan. Dukka nabi-nabihan, dukka kitab-kitaban, supaya niya anundan siya amban kalindeman tudyo kasalayan. Amban kasunnat-sunnat, amban painte kabidaahan tudyo kasunnatan. Amban kaanyayahan tudyo yene kasanyangan, en nundan siya karasulan, obos sine ganti karasulanin si waktu te ko itu ene siya al-ulama warathatul anbiya. Papilite sa painte pagbidaan daw sin rasul duk nabi, duk tahati te bi duk talilay te bi mahap, esep te bi umat Islam, in rasulin pinabuo si kemon ummat, ubos in nabihin iyan pagbiddaan nin, iyene maahuhan hadjasin, iyene rasul dumhelum man yalin, binaahuhan wa ene duman be painteng ngeddo nga hinang sara sa dili sa sara, iyene rasul madumhelum ban sila iyan nabihin, ubos miyaan, ubos niyan pinasampay wa in sara, pinatek ka Allah Ta'ala si ina Rasulullah bigasahik ka manamalan ng kanabihan, puwasa man kanabi-nabihan, ina painte madumihan lulay, ilian painte pagbidaan nin. Rasulin pinabuo si kemon, bunay isag, pinabuohan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ina syara bahao, ubos in nabihin malindegan hadya atawanin, puwasa man Rasulullah ina makiluman hadya painte in sunnat, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinatek si Rasulullah nilay. Naubos isa in Nabi panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag hinapusan kanabihan sa puwas pain amban iyalay dumain ni Nabi iyan alanin iyan painte al ulama iyan ganti sin kanabi-nabihan ko painte ibarat bisab ni an ka ummatan dumahelo amban kitabi pagi niya sab kanabi-nabihan de pagi baka ni kapag pail wa atau kapag bidda wa tadabihin mo rasul na kuian do isab si ina waktu ko ituhin mian na ulama ina me siya gain tambat binista banasyan in hepiuan ganti nabihin na umat Islam subay addatan tebi duk subay pakalete duk subay sa amian ina la ko ganta martabat sa suku magtep ente pinatek kasi siya subay isap mian sa amian ingat pero katite ilian pag-siyan magaganti ang ban may kanabinabihan wa ene kaptangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul anbiya in ulama'in in ka ulama'anin ganti pa inyuan si kanabinabihan iyan pa inte amban kaptangan ene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk ina pa wa yunziruhum ba'sah wa yukhawifuhum iqabah. Yani may karasulanin atawanin kanabihanin binabuo si manusia nundan duk mo manusia tudyo kasanyangan duk makitalew yana siksa duk paminsana Allah subhanahu wa ta'ala yana si elew akhirat iliin maihinang atawanin wazifah sin karasulanin atawanin kanabihanin ubos yana may siya bangsa munafiqin na ummat Islam
قد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. Pinatampal wa Allah subhanahu wa ta'ala in secret atawanin kinalaykala yo Allah tabaraka wa ta'ala secret din me'siyeh me munafiqin wa kashafa asrarahum buna isab pinagawa in sa'miyaan in secret dalay dalam Quranul Karim. Yan si ipon Allah subhanahu wa ta'ala beriman tujuiyeh liyakunu minha wa min ahliha ala hadar supaya in aailian in mu'minin tahati wa'de yan pa inte may tumpukan may munafikin supaya humalli yan amban ilian duk supaya humalli gay makahinang bangsa upama niya mag-angan-angan sa iyan supaya pa inte yan tumala amban may hinang ilian kasabot telu tumpukan si suratul Baqarah. Sekaisaan al-mu'minin, sekaduanan al-kuffar, sekatalunan al-munafiqin, telu pengseran tasabbut Allah subhanahu wa ta'ala, tamanan hekka ayat tasabbut palihalan sin munafik, paghihekka malamalan, duk hunit, duk hajje, yan sa amin andusenin bang si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan si tasabbut Allah subhanahu wa ta'ala, pasalan sin mu'min empat ayat do dalam yan pa in suratul Baqarah, peragnaan si suratul Baqarah. Demikian yan mesya kuffar dua ayat mesya kafir. Buna yan mesya munafiqin sampuk telu ayat tersebut dalam suratul Baqarah. Gini saat dinambuak dan buak juga biasa enggak tataat tu na murah saat binahas itu pabalik kilian. Hangkan saya umat Islam supaya kita humalli amban iyan duk makalando in pakarajaan dan si agama Islam. Pakarajaan din mangalarak agama Islamin hangkan min hekka pinagbalik-balikan yan sa amyaan yan siya munafiqin paggain siya ininin ngandel kyo pangannal nun sawe ano ine kyo buyu hati kuntarano bando pagga siya ilian muntasib siya tawanan paasek siya si agama Islam gay na kapag lain kapag pinik ino bang inggahin ni insawe nun bang ibarat pa inte me utul lawungin dong dia putung puntingin kirian pa inte amban me kakahinang sin munafikin pangannal nun siyan makahati siyan nguntul agama Islam ini kyo bang asal in siyan makaat hati sin agama Islam duk makaat hati sin yana muslimin atawanan sin mu'minin. Ilian amban si kaisain yana nifaqun i'tiqadi. Ginisanin na umat Islam amban yana nifaq i'tiqadi niya tasabbut tuhu ennim kayo si kaisain yana nifaqun takdhibur rasul sallallahu alaihi wasallam dinusta wa ina yatawanin pinutin wa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buwa amban kainte munafiq yan munafiq i'tiqadi sakaduin takdibu ba'di ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam pinuting lui sa buwa des kasinduehan amban pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ga kita ingat tu etabi, ga kita hati wa etabi kasinduhan manusia. Niya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam ina pasalan sin ina dhubab ina painte niyan langyaw gay ke bang niya inumanno luo na ke bohe ken nil atawan ng panas bupi dumapo in langyaw in lay mas hape bang laggaban ni kemon ko ina painte pasabot Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kipakin tambal us dan kipakin saki us bang pinalabo kadue sa miyaan yan lain magtampos danan batal bang dalang in kabitad na sa kilay wa pa inte tambal nen amban pa inte lang kipak inipik ni kasinduhan manusia gay kahagat si kaptangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ilian buparahal gahit misar Rasul sallallahu alaihi wasallam dukhawa nafsune sinaksiyan Allah tabaraka wa ta'ala ahsanul qail wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha kahit ngalagtik in Rasul sallallahu alaihi wasallam dukhawa nafsune ina dalam pangatian sa amihan sumagwa ng wahi pa ini naman Allah subhanahu wa ta'ala sinduhan manusia pinuting wa dayin paindagay ko kahagad si hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan malingkan ng mangnian na tek kamagpain doktor pinain sa amihan wa mian asal i'jazul ilmi fi hadith nabawi yan mag-i'jaz ilmi basa si hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam tinestingan pedehelo si doktor lay bahasa dati ginhagad magtuwi si bisara in Rasul sallallahu alaihi wasallam yanahib ilian takdibu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam niya dambuwa ninen kalu-kalu bakas takalabi dehelo ang ban presidente Ahmad Bashir bin Mahmud Bashir independent si Sudan niyan sayan ininang niyan gay kahagad si hadith dhubab ina hadith langyaw binain Rasul sallallahu alaihi wasallam ileggaban palyag mishu pinaleggaban pa ito sa amin pagdang kipakin tambal kipakin sakit ubos baho ta experiment o may siye yan may doktor baha o ko ito yan may an atawan si zaman pe painta dehelo man president ulion wa benal teen in abandang kepak pepik kemutin saki ubos abandang kepakin tambal ubos bang painde dumapo si kinakan atawan si inuman subete ileggaban na ilian asal andang nagtahati wa tebi piyengi butahon na miyan amban kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam bukasin duhan manusia mga kunpesin muslim mga kunpesin islam in pag-agamahan niyan bubin na ang gido kahagad si bisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si katelo ma umat islam bugdur Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya manusia iyan bun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niat nipain ilian dambuwa iya man pasipatan sin sifat munafik si keempat bugdu ba'di ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam iyan na kinabunsihan no sa buwa na si ina pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala atau si kasinduehan pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman syara'i amban painte syara' pinatekka Allah subhanahu wa ta'ala kinabunsihan wa painte ailian damikyan ng bang niya pasene do patawa iyan si dambuwa manusia niya pain iyan sipat niya atawanin magsipat si baran ang kasipat-sipatan sin munafik si kalimaginisan al-masarratu bin khifad din Rasul sallallahu alaihi wasallam yanakagan atawanin sinna bangdekdes in agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in agama islamin bangdekdes bangdiawa in agama islamin bang diawa in bangsa musliminin sa amiyaan sin na in manusia ilian eseb ne pa imbisan kanian nin muslim atawanan muslim ko na pinainlay sa mata-mata sumagwaan dalam pangatian nin munafik fa in ilian banggay tambalan ne dug banggay magtaubat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala makatalaw fa in pamulian ng taabot sa hadarat bang sin na in manusiain
bang niya tabono muslim luon na kay komikante na sinilahat Suriyan niyan dukluon na kay antag-antag na lahat sin na bang hekka matay muslimin atawanin mu'minin dukantag na lahat na umat Islam bang niya niyaan bang niya ko inte men muslimin awas atawanan bang taraag mo muslimin pagyabang sa upama pa ito si masirusin na paghekkahan siya syuhada hekkahan siya shahid hekka pa ito makasik surga bang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala hekka ta sa paatin duk hekka ta andare ina dalam surga ang ban hurul ain ilian magsinna-sinna ro sa bay masiya pa tabak sa muslimin sa ato si ituan bang doag atawan bang taraag muslimin sinna inmanu siya ilian pasipat pa in dalam pangatian nila niya sifat pa in sifat munafik. Sikain man na umat Islam al-karahiyatu lintisari din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan kabunsin dugay kabayane yan nabangan yan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manianiya pinatampal ng trupe sampay ng panlangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilian ang banjunisan النفاق العملي النفاق الاعتقادي شكدوا جنيسا أمة الإسلام النفاق العملي يعني نفاق عملي سهينا سدلوا لي اعتقاد من pengertian وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب وهذا لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى ذلك تعريفا أتوانا definition سن النفاق العملي ينهينا ما نسيا makahinang iamban kahinang-hinangan sin munafiqin sa niya pwede lang pangatian dalay iman pagkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala gain ala kemon kuman min to sito la yukhriju min al-millah la yukhriju min al-millah lagi sabi buwa ang agam isda magpaniya talabis iman din pangatian sa hinangnen ko hinang na munafik nakal atawanen sa amyaan miyaan muting iyan pa inte manang hinang munafik sa niya din pangatian in iman to sito en gaya lamot pa inte amban guwa amban agama Islam dumaan penta ko lulay i'tiqadi ina guwa tet amban agama Islam maananin kafir ina hukuman ng bang ente ina guwa amban agama Islam so magwa nan mag-ikhtilaf ina siya kaulamaan pasalan bang sa upama magtawbat ina bang tinayma ka tawbatan tawanin gain magkhilaf ina siya kaulamaan ina bang tinayma ka tawbat min عند الحاكم sabang si Allah subhanahu wa ta'ala ga nakitalamod siya bi Allah ta'ala ya'lamu al-ghaib yan iya makatawhan dalam pangatian manusiain niya magpain naman kasinduhan na ulam amang kasinduhan na kaulamaan bisan pa magtawbat si hakim atawanan si nakura pili bahasa sa laga ni hinang atawanin tawbat ni man hinang munafik lay dinan gate ni ma in anon le masiro suwe inte pinathala atawanan pinaine ko pa mapiksa iya niya sa magpain ng tinayma to si tuan bisan pa insaian diki-diki na nahut-nahut ni natawan niya pwede lang pangatian in iman sa bangdaran pa in tahinang wene o juddo pa in nga hadje na bang hadje tahinang mo isabi mukhrij na Allah guwa ay ban agama Islam bang ni pa inte nga hadje in pag nifakin dalam pangatian bisan kaniyaan niya iman ni tagna sangat-sangat pupod in iman dalam pangatian nilay kaya sa kapamupod dihin pa inte erbut sin ene kayo sa iyan na umat Islam in inte nan munafiqin Pagustok ina pe ko ina kaptangan ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
Niya ampat bang pabettad si iya in ampat ininen kamemon kinurira suwene kaniyaan min munafik iya khalis khullas munafik iya pure nabang kaniyaan niya dambua amban ampat ininen katawanan dua amban ampat ininen niya isab siya gantaan dambua alay atawan dua lay malingkan bang gaydo usa amban iya lay asal masiru sa iyan sa bang painte usa na yan atawan tahala na amban iya pupud na bandilang pangatian na inipak dambua amban iya ampat ininen niya an ala na do isap si kaisaan ida tuminakan bang pinangandel in aailian hinayanat tuweme bang pagpaambanan paboo atawanin bang pagpaboohan ilukaw ineddo ini luo na ke sulat luo na ke ine ne kaltun sa amiyaan ineddo ini atawanin binas sawe ini bupangakanga kapewe ini irian paente ine dambua amban sifat atawanin munafik ida tu minakan bang niya pinangandel siya hinayan at tuwin atawan niya soal. Si kaduenin wa idha haddatha kadhaba dukbang istori lungun puting wal inistorinen wa sinuisuinen lungun puting mu'minin gay pain muting mu'minin gay pain ngakkal mu'minin kapangandelan pain gay magkhayanat wadapun in munafikin sa ininin na inkantangan. Si katel wa idha ahada gadar dukbang niya parjanjian dailiin gay bisan patua duk gay bisan sa amiyan pinang inewe ne wa idha ahada dukbang niya parjanjian duk manusia duk pagkasine in ininin gadar ngakkal hadja iye ngakkal hadja gini bang niya udhur pinahatihan wenin sa sabang ga niya na problema paniya iya ban iyan sa amiya ang sifat munafiqin si kaampat wa idha khasama fajar gay ke bang mu'minin magsara gay ke bang mu'minin sa amiyan bang patudyo piyo haphakin kinabayaan nin magsulot sa amin sa agen-agen gini pagwa kaya man bisara malaat lay magsulot na hadya sumagwa na ni siya munafikin iyo na bisara rin dukhetonin kwe goma kwe dulapit inine kwe dulapit ine kaya mon nagay kaayaanin pinagwa kaya mon nagay sa amiyaan bisara ga matumawain pinagwa kemon nagay putingin pinagwa o na may ummat Islam paniya pa in masi iyan sa amiyaan si waktu tehduk sila hatte lagi nan tabiya na may ibu tabiya ina si may pa inte magbaboto gay kay UN bang niya bang patik ka mag-attorney siya gay ni pataha tila ay si bang pain kita binampun Allah subhanahu wa ta'ala ang bansiya duk kita binikemon bang niya makahinang sa iyan in parkala ilian na bang magtimok duk atawanin magtibuok si dambua ang mano siya iyan khullas pa in ilian iya khullas atawanin pure iya iyan pa in te amban na siya na munafiq gaya nakapataha ati manamalan sa apito kiti hapagbit daan atawan nifaqal akbar yukhriju min al-millah wa nifaqal asghar la yukhriju min al-millah iyan pagbiddaan nin nipak mariki ilay duk nipak mahadjahin bang nipak painta mahadjahin luwas inaali ang banagam Islam ang tahinang wene o was bang isab tahinang wadang buwa mano siya nipak mariki ilay ko nifaq ala amali ko na nipak pente amali ininen ko may pente magkhayanat atawanin muting hikahan atawanin ngakkal wa dok kaya man bisara malamiin gay bin sara ini
سكدوين أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد ودافن النفاق فإنت مهجهن maglain atawan magbidda itapuk ngenduk tampal nen painte dalam bang painte si i'tiqad wan nifaqul asghar sa duk painte ni pak do sab madikin maglain do sa atau magbidda do sab yan sa amyaan si yan miyaan si hinang sihir hinang kacinta bang tiba kadi mu'min ala pantag paint si mu'min bang patek ka paint sa amyan pagge iman manusia en obos palangkyo obos sa amyan padiyawa murah-murahan bang paint kita bidiyalin marida Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kita pinataribon no dan ban munafiq atau nifaq hajjam yaan duk sampai nifaq pain tiin marikilay ian pakuta bituju Allah subhanahu wa ta'ala duk bang pain kita barkatu Allah tabaraka wa ta'ala intin ko tendi duk in duk tu te bilay kemon amban ako duk kaam pinatain si mapakali-kalere duk si ako manisaralay dizamikyanan sa ayan lusap duk maku kusikaam kemon bang niya ala ibis sarako perdi atawanin pangkal sikaam duk labinin maku kukaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala iya sangat yana mga ngampunin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.